Kurigereria anene igoro buna abarandi emiye kaunti ya Kisii besokire elikunyara gukwanira na gote buna mbachi kwenye sabera orogongo rwagusiane kaunti ya Kisii kubwatakana nebikoro byabere bigokolekana byoboiti amono bosalia kolengana abarandi abuni go batebere buna mbachi goetana chi sub county chionsi emiye kaunti ya Kisii asebara yabakora masababo elikunyara gosabere kaunti ya Kisii aniga barandi ababa kumera na Asia Visiomo County Commissioner wa kaunti ya Kisii Tom Anjera yasebaba guchako murobere wa masabo asensemo ya marani chinga kibagendrete kugikere burore ebikoro byabasa ebikoro byobosari na kubori abananchi gotwaro kwege nasinyasaye nabo igo wonchoreria korwase obosare wechingenjo ao omurikito Mirded Mumanyi nigekera nensemo yino gotwarigane robotiro kubwatia senchira yobwikirano ensemo ya baraibechi kanisa kurwa ase kaunti ya Kisii nigo asemambia lero bachakia amasabo yogwakira omonengambia mono gochia sechi sub county 11 ime county ase amasaba yo achakiwa kurwa service yo mo county commissioner Tom Anjere oyo oigolera bene omorobori oyo gochia se sub county ya Marani ase bikori byobusalia bikorolekana ko baigoro mono ase mo county commissioner arenge no kugania gochia se abasomba bomonene kuralia omorembe na kugania abamenyi gokyanya ebikore byoboiti igoro ya maremo gatia yande amange. Ardhi imekuwa tatizo kubwa na ndio mojawapo ya chanzo cha serious criminal cases ambazo tuko nazo. Letu ni injili mkitembea pia tubadilishe mawazo ya community yetu kwamba sio tu lazima uwe na ardhi Kisii. Kenya ni kubwa. So if we can change our mindset that kama Mungu amebariki kijana kwa familia, amepata ajira, amewezeshwa kupata elimu, afikirie outside the box ya kwamba ile mshahara, ile degree baba amempatia, hiyo ni ardhi na anaweza akapata ardhi sehemu zingine zote za nchi hii. Ya mambo ya pombe haramu, kila siku tunapigana na hiyo pombe haramu. Na pia tunataka tubadilishe mawazo na mama wetu, wazee wetu ambao wako hapa. Na tunawahimiza ya kwamba iko njia zingine mwafaka ambazo wanaweza wakajinufaisha, wanaweza wakajipatia ajira. Bakoragwa na Reverend Lawrence Omambia nigo airali bagalia na gukwanira ekirenga kyabo asa masabayo asaru gukura okonene gochia se abaraibechi kanisa kurandia enchiri yekene. Ekirenga kie ekiomekia basa ba Kisii county wale wetane F1 no kwenda Kisii sub county kurandia molembege ntegetangani ende yago no gosaba nabantu baito kera gusiya buchire mono nobo bago bonge ocha matuka lero bakanone kanisa ime abayiba kwa soba iba chikanisa jeto igekenenge tanga no gosabera oboyiboke ne gusi wasabware gusi abantu omujikire nyasaye abayigo abantu baba kwengenta na wita na twajolera mali ko bentanga ne toko chakira singenjo amatuka bango iga nyabane binte binge natoko sabanga Kisii county muna ebwato molembe iga toko saba chikanisa jeto chire Kisii county kisomya abantu lingana nyasaye talingana lyabo enchiri yakene anakoye muntu rangu nyasara andi tikala n'enchiri nyasaye murangereti kubwa kolikinjari je kibasire chimbe cyo Tanzania ase chinga kecho nigo bagikelia bororo egekore kyo kigendrete asensemo ya Shakahola ime ya Malindi county ya Kilifi ase ababwatani basiretie amagimabo na kwenigwa ase chinchira chobo tutukanu ase kageire omorandia Paul Mackenzie ale omukagirwa omonene ase gekore kyo ase atangire ase getaseni kyabanyanyimbo. Ningeomba pia viongozi wa kidini katika county hii wafanyie karibu na serikali ili kutambua pia wale viongozi wa kidini ambao pengine nia yao si nzuri. Tunaona yale ambayo yametendeka Mombasa, tunaona hiyo sio mfano mzuri, na ni nyinyi ndio mtakuwa mstari wa mbele kutupatia habari ya kwamba yale maombi tunaona fulani akifanya haingiliani na itikadi za kidini. So kama mwana ntokia Mombasa ngirige nteki yakenege ntoko salia obwo bwa Nyasaye na mmemme kanisa ntoko atali bagalia ku grade ntobanyene ko sekwerige ntobanyene ko bwa serikali wanga egente